जोहार के सनम को सानताड़ी आड़ाम बाहा पांठा को निंगे एबेन कुलिसरेन तेहnya adalah kahani bon ajoma akhlare apte sanam ko sagun daram tehin du ajeng cepeta bana onoliaman gopeswar mandi gomkia ol ruti kahani solom lotom arang re inge eben kulisoren mankhan min monete muche dhabi anjom tabon pe etohop kidai tehnya ruti kahani solom lotom Abado santar prakitik bonga buru mayang jorohor abado chatik leka tesecet kate chatik ren bonga buru bon sora bolok na ar aboren dobon deya idi kawa midin emon din hijuk kana aboren bonga buru ar chatik ren bonga buru abo somaj talare ko solom loto muturua undo aboren gider pider sarise sarna Hindu Islam Kristen Sikh eman dhorom ren bonga buru mit kate ko deba seba koa ado ako ho bang ko buj dareya ale do oka dhorom ren hor nongka lekate midin oka dhorom ren hor ge bang bon hui dareya kanhi do nodega muchena ajomet taha pe onoliaman gopeswar pandi gomkia olruti kahani solom lotom arang re inge even kulisoren kanhi okalaka pe ikyo kita comment talate badai chute ar he kanhi judi pe kusi kada enkhan like share saute noa apya dular rena santari arang bah YouTube channel subscribe kate bell icon jote do alabon hirinma cheda se arho nongka ge nawa nawa kanhi ko ati seteroa ape ko mi dondek resko hocepe lagi dela kanhi bon ajoma khare man khan te hindu nunak ge sanam ko god johar